Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe wahisemo gukurikira C4 TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugizweho nanjye Fati James. Ngizi ngingo nkuru turaza kwibandaho muri aya makuru. Pastor George Whiten ntiyemeranya n'uburyo imyigaragambyo isaba ibisubizo ku rupfu rwa Tanesha Chappelle yakozwe kuri iki cyumweru, avuga ko byari byateguwe. Naho amakuru ajyanye na COVID-19, Guverineri Andy Beshear arakangurira imbaga nini y'abantu bazitabira imurikagurishwa ry'imodoka rizabera muri Kentucky Expo Center kuzaza bose bambaye udupfukamunwa. Mukanya na makuru ku buryo burambuye. Pastor George Whiten ntiyemeranya n'uburyo imyigaragambyo isaba ibisubizo ku rupfu rwa Tanesha Chappelle yakozwe kuri iki cyumweru, avuga ko yari yateguwe. Mu mpera z'icyumweru gishize, itsinda ry'abigaragambyaga bari mu mihanda ya Louisville basaba gereza ya Jackson County gutanga ibisubizo nyuma y'urupfu rwa Tanesha Chappelle uturuka mu mujyi wa Louisville wari ufungiye muri iyi gereza. Kuri iki cyumweru kandi umuryango n'inshuti za Tanesha Chappelle bifatanije n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu mu mujyi wa Louisville bamagana kandi basaba ibisubizo birambuye ku rupfu rwa Tanesha Chappelle. Umuvandimwe wa Chappelle, Jefonte McLaren, yavuze ko yizera ko abantu benshi bazakomeza kubashyigikira mu gihe bakomeje kwigaragambya basaba ubusobanuro ku rupfu rwa mushiki we. Mu by'ukuri ntitwigeze tubona umwanya wo kuririra umuvandimwe wacu nk'umuryango. Impamvu nuko twabanje kwibanda ku gushaka ubutabera bwa mushiki wanjye Tanesha ndetse no gushaka kumenya ibyabaye. Kuri uyu wa gatandatu kandi nibwo itsinda ryigaragambije amasaha menshi bafite intego yo kumvikanisha ubutumwa bwabo. Mu gihe kandi kuri iki cyumweru abigaragambyaga bahuriye ahitwa Waterfront mu gihe hari hakoraniye igiterane cy'amasengesho yiswe Isarura yateguwe na Pastor George Whiten, umushumba w'itorero rya Alad uturuka muri Israel, wavuze ko adatekereza ko imyigaragambyo itateguwe kandi ko abigaragambya bari bazi ko amasengesho ari kubera kuri Waterfront. Whiten uvuga ko basengera ahari kubera imvururu kandi ko bari mu mujyi wa Minneapolis nyuma y'iminsi mike George Floyd yishwe kugira ngo basengere imijyi iba yabereyemo ubwicanyi ndetse n'ubundi buryo bwose bubangamira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Whiten uvuga ko hari uburyo bwo gusaba impinduka mu buryo bw'ukuri, uhindura umuryango rusange ngo ube mwiza aho kwigaragambya bacamo igihugu ibice. Chris Wells, umwe mu mpirimbanyi bagize uruhare mu gutegura icyumweru cy'imyigaragambyo, yavuze ko itsinda rye ritari rizi igikorwa cyo gusenga cyari kiri kubera kuri Waterfront, gusa ngo bo gahunda yari gutanga ubutumwa bwabo mu kwamagana urupfu rwa Tanesha Chappelle, mu gihe murumuna wa Tanesha Chappelle avuga ko bwa nyuma avugana na mukuru we yamubwiye ko ahangayikishijwe n'ubuzima bwe kuko ngo atari yizeye ubufasha bwa gereza Jackson County. Yatangiye ambwira ko yarahangayikiye ubuzima bwe, ko hari ikintu kibi kiramubaho, none byaranabaye. Sheriff wa Jackson County avuga ko iperereza ryo gushaka ukuri ku rupfu rwa Tanesha Chappelle rikomeje. Kandi maperereza intego ni ugushaka ukuri no kumenya ibyabaye n'impamvu yabyo. Mu gihe kandi iperereza rigikomeje, umuryango wa Tanesha Chappelle ntuzi igihe ibisubizo bizabonekera nyuma y'uko ibizamini bya autopsy bigaragaza icyishe umuntu bifatiwe. Bizafata igihe icyo ari cyo cyose bakeneye kugira ngo ukuri kujye ahagaragara. Guverineri Andy Beshear arakangurira imbaga nini y'abantu bazitabira imurikagurisha ry'imodoka rizabera Kentucky Expo Center kuzaza bose bambaye udupfukamunwa. Iminsi mbere y'uko ibihumbi amagana by'abashyitsi batangira guhurira muri Kentucky Exposition Center, ibimenyetso by'ikoranabuhanga bikangurira uwinjira wese kwambara agapfukamunwa byamaze gushyirwa ahinjirira ibinyabiziga biza mu imurikagurisha.
Iri murikagurisha ryitabirwa n'imodoka ziganjemo izo mu myaka yo hambere, cyane cyane izari zihenze muri ibyo bihe. Aya mabwiriza ni amwe mu yatanzwe na guverineri w'intara ya Kentucky areba inyubako z'intara zose, hari n'iyi isanzwe iberamo imurikagurishwa ry'amamodoka ryitabirwa n'abantu baturutse mu ntara zitandukanye. Ukuriye inyubako z'intara muri Kentucky Bwana David Bake avuga ko nta wemerewe kwinjira mu nyubako atambaye agapfukamunwa, mu gihe bateganya ko iri murikagurishwa rishobora kwitabirwa cyane cyane kuruta iri murikagurisha ryabaye muri 2019. Bagomba kwambara agapfukamunwa uko binjira mu nyubako. Oya, ntibagomba kwemererwa kwinjira nta gapfukamunwa. Ayo ni amabwiriza. Ugomba kugira agapfukamunwa kugira ngo winjire mu nyubako. Iri kwirakwira ku buryo bwihuse bw'ubwandu bushya bwa Delta bwatumye hashyirwaho amabwiriza mashya ku bikorwa byo muri uyu mwaka. Mu bikorwa byabaye muri uyu mwaka ahanini biterwa nuko abantu badohotse ku mabwiriza bumva ko COVID-19 itagihangayikishije. Jimmy Rowlett, perezida w'ishyirahamwe ryakira izi modoka, avuga ko umwaka ushize bakiriye imodoka 7,400 zitabiriye iri murikagurisha, zabaye nkeyaho imodoka 1,000 ugereranije n'izisanzwe zitabira, ariko ko uyu mwaka bashobora kwakira hagati y'ibihumbi 10 ndetse na 11. Turacyafite abantu benshi, ariko turateganya benshi cyane uyu mwaka. Ndatekereza ko buri wese abyishimiye. Ndavuga hagati y'imodoka 10,000 na 11 cyangwa se birenga. Mu gihe abenshi babicishije ku mbuga nkoranyambaga basaba ikigo gitegura iri murikagurisha gukorana bya hafi n'ubuyobozi bushinzwe inyubako za leta kugira ngo hirindwe ifungwa ry'ibirori mu gihe hatubahirijwe amabwiriza yo kwambara agapfukamunwa. Abandi bo bavuga ko nta mpamvu yo kukambara, ahubwo ko ari ikibazo cya politike. Abarenga 70,000 nibo bitezwe kuzitabira iri murikagurishwa ry'imodoka rizatangira tariki 19 Kanama rigasoza tariki 29 Kanama uyu mwaka. Abajijwe icyakorwa mu gihe abantu batubahirije kwambara agapfukamunwa, David Bake yavuze ko byabasaba gufata undi murongo utoroshye, gusa ngo hazatangwa amatangazo ahagije amenyesha abitabiriye abibutsa ko gakenewe kugira ngo binjire mu nyubako. Tuzatanga amatangazo. Iyoboye ibirori azadufasha kuyakwirakwiza. Azakomeza kumenyesha abantu, yibutsa abantu ibyo tuzashishikariza buri wese winjira mu nyubako. Ibi bibaye nyuma y'uko intara ya Kentucky ikomeje kugaragaramo ubwiyongere bukabije bw'ubwandu bwa Delta, bivuga ko ari COVID-19 yihinduranije. Aribyo byatumye umuyobozi w'intara Andy Beshear ashyira imbaraga mu gushishikariza abantu kwambara agapfukamunwa ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi, waba warakingiwe ndetse n'abatarakingirwa, maze akangurira benshi gufata urukingo yise rw'icyizere. Kugeza ubu dufite ubwiyongere bw'ubwandu bwinshi cyane muri Kentucky kuva urukingo rwatangira gutangwa. Ibi birakabije, ariko twanabihagarika binyuze mu kwikingiza gusa. Urukingo kongeraho kwambara agapfukamunwa by'igihe gito bingana no gutsinda. Reka turebe kubandura kuko ari byo biteye ikibazo. Iminsi 38 ikurikirana yaranzwe n'ubwiyongere bw'ubwandu bukabije. Uyu munsi urugero rw'ubwiyongere ni 9.7%. Byari 1.7% muri Kamena. Ni ukuvuga ngo ubwiyongere bwabaye inshuro 8 zose. Amakuru dukesha Louisville Metro Health agaragaza ko kugeza ubu umujyi wa Louisville uri mu murongo w'umuhondo ku rugero rw'abandura ndetse n'ikwirakwira ry'ubwandu, aho nko mu cyumweru gishize habonetse abanduye 1,230 mu gihe 123 muri bo bari mu bitaro, harimo 37 barembye cyane, naho 17 bakaba bari mu byuma bibongerera umwuka.
Uhereye mu Kuboza, umujyi wa Louisville umaze gukingira abasaga 871, aho 57% muri bo bafashe doze ya mbere y'urukingo, naho 48% bamaze gukingirwa byuzuye cyangwa se gufata doze ebyiri arizo zisabwa kugira ngo ube wikingije byuzuye. Ndagushimiye kandi nkwifurije ikaze wowe twabanye kuri C4 TV. Indi sango y'amakuru nakagaruka. Reka ngusabe gukora subscribe, like, share ndetse unatere comment kugira ngo ujye ubona amakuru ku buryo bukoroheye. Ibihe byiza. Niba utarikingiza, ufite abantu benshi cyane kandi bagukunda, bifuza ko mubana, ndagusabye yenda ubikore. Ntube ikinyabiziga gikwirakwiza ubwandu. Dushaka gusubira mu buzima busanzwe, ariko niba utarikingije, ni wowe uri gutuma tudasubira mu buzima busanzwe.